دما خوش ببینرین هجا ایرو 19 هزیران 2024 روشان روژا چوارشنبه بویر رو گشتن هری سرکی و هری بالکش همین سر راستا هریم و همجین سر راستا جهانیم رودانه مجوره پیشکش بکن لوکی هر تن دست پیکه چند سر موچه ارتش ترکیه داگیرکر و چتین خود دو گوندین کانتونا من بجه بچکن گیران تو باران کرن ده انجام ده آگیر به زویان کرد اندامی کمیته هفسرکاتی یا پیادی آلدار خلیل گوت تو تکلیه هل بشارتنی به سیاست رنینه او مجارک خدمتیه. لدیشی پولیتیکاین قیومی دم پارتی و استانبولی میتینگه که مزن دار بخه. لمکه اشبر گرماهیا بلند 577 حجیان جانا خوش دزدان بیتری 2000 کس جید بن چاودریا بشیش کاندنه. ولی بینرین هجاب سرموچین مبون اونها جمع برفره یا بلتنا خواه ساعت هفتان جواره پیشکش بکن ارد روشا ججنا قربانی ده جاره کدن هم چتین دولتا ترک و همجی ارتشا ترکیه داگیرکر ایریشین خوین لسر حریم دوام دکه ارتشا ترکیه داگیرکر و چتین وی همه ساعت نیوروی و دو گوندین کانتونا من بیجی به چکین گیران تو باران کرن ده انجام وان تو باران ده جی آگیر به زویین چاندنیه کد. نوند راگاندنی یا مجلس لشکریه من بیجی بداخونی که راگاند کو ارتشا ترکیه داگیرکر و چتین خواه گوندین من بیجی تو باران کرن. حتی دیار کرن که گوندین اون دادات ی باکوری باشاری او هر وها گونده محسن لیه باکوری روش آوای من بیجی حتنا تو باران کرن. حتی دست نشان کرن که ده انجام تو باران او گله باران آنده آگر به زویین چاندنیه کدنه. هفته هزیران جی چتین دولت ترکیه داگیرکر لروش آوای من بیجی ایرشک بکانین. ده انجام برسفداین شهروانین لیوا سوار ادلب ده ایرش هاته چکاندن. فرمانداری لیوا سوار ادلب اسکندر علیا تکلداری و ایرش آخوی اوگات چتیان دروژا ججنا قربانی ده ایرش پیک آنین دا کو آرامیا لحرمی تیک ببن لی ایرش جعالی شهروانین وان و هاتیه تیک برن. جه هفت مهان و چتین دولت ترک دخوازن درباسی گوندین من بجه ببن. گلک جاران هول دانه درباسی گونده بویج ببن لیل همبر برسفداین تیک چون و بالا درکتن. روژا دوشنبه جی دجی گوند ایریش پیک آنی و خواستن درباسی گوند ببن لیراسی برخودانی یا شروانان هاتن تیک چون گلک چته برین داربون و زرارک مزن دیتن. هزین ما 4 ساعتان او چته خستن چنبره. دولت ترک وان چته یان پرورده دکه اولدیجی نقطه مب کارتینه. دخوازه بویه که اولهی و آرامی هرمی تیک ببن و تبلهویه درخینن. القوات بهذه الهجمات. بله هر شکرین هویتیا دولت ترکیه داگیرکر و چتین و ام دوام بکن دماغو قالم چتین دولت ترکیه و ارتش ترک لسوریه تکرین یک باجرین کو هری زیدن ناوی در باز دبم اوج افرینا کو وک زندانا که سر وکری لهاتی و جاری دولت ترک براگین خل نوا مالین ولاتیان ده آوا کرن مالین ولاتیان دست سردکه و لجه وانجیم هزین خوین لشکری بجدی که بارگان دده چیکرن هر دوی چارچوبه داشته لگوری قانونی نافنتوین لاهیه که ماده 46 و 55 جی با آوه که اشکره او یک سوجه که دولت که دما حریمه که ایریشوی پیکتینه داگر دیگه لجه مالین خلکیم دست سر بکه اولور بارگین خواه لشکری پیک بینه لدیاره دولت ترکیه او یک جی پاشگوه دیگه لگوری دل خواه لناو خاکا سوریه جی ایدی بارگین لشکری پیکتینه مالین که هاتنه دست سر کرن او هویتیا که لناو افنی هاتیه کرن جید وینو چامده ام تماشا بکن. لهرمین سوریین داگرکری جبری چیروکن ایشه نایبی هستن. امین محمد یک جوان کسانه گوچتین دولتا ترک عردوی دست سر کریه. امین دست خودانی سر برینا کوچبریه وها بحثا چیروکا خواه یا بیش دکه. عرده ما لجندره سیبی و داغه و اشتباک و فلان چیه بی و دربی علمم دوزانی انا عفرین همه کوچبر بین در کردن. چرتا متا هاتن و دور مارنو هل کرن و اشته نو عردی اوز آویه عردی دوزه و کرن مخیم نوی میکرن مخیم
کوچبرکردن و دستسرکردنا مال و ملکین کوچبران حتی نها ددومه. خودی عرض دستسرکری دیار کرد گو عرض وی دنابرا جندرسه و هملتیه دیه. جی مثلا بین جیرانه من اون قالنه به پرود دیه لبیو جی جیرانه مش مستکونه به پرود دیه جویو جی جیرانه من سخونه کنه به پرود دنه اونم پرود دنه وره هف اوو هف عرضو هف تشتوگی هف خیر بیرو ایتا به و یک حقیق خود دفرنگ وره بفروشه افرینیو کوچبر جعفرین امین محمد داگرکریا دولتا ترک شرمزار دکه و بالی دکشینه سرسوجه چتیان. تجمال خلقی خیره تو داره ما زیتونی خلقی دکه ما نگنو هف زیتونو یعنی تو زانه خدان چقو ورا تعبیه چقو ورا خدایی حتی هف داره گاندی به مرحله نه امری و داره مثلا بین 100 ساله 150 ساله تو هرو داره به باقی رو برهل دکه و کل سهوله قناه خمه هروها رخصنا مافی مروفان عفرین سوریه راکان گوارته شاترکا داگرکر بریا مهک دزدانی سر آواهیه که لگوند ماتینا یه شرایه. او آواهیه جنا بناوه زینب احمد محمد یا 6 سالیه. رخصنه دازانی گو آواهیه هاتیه دست سر کرن لنیزی خاچره گوند ماتینا نیزی شرکت آویا لسریا کفرجن و بلبلیه. لگوری هما رخصنه ارتشا داگرکر و آواهیه دست سرکری و گوهرین بارگه کلشکری. خودین زویه که دارین خوخان گو 500 دار لهنه کوچبر ببون. هروها چتین دولت ترکا داگرکر لوی دره بریا نها میتینگه کاوا کریه. میتینگه لشونا زویه کی گو 500 دارین خوخاله هبون هاتی آوا کرن. اندام کمیته هفسروکاتی یا پیادی آلدار خلیل دیار کرد که دولت ترک دخوازه شر و کریزا لحرم کورتر بکم و گوت دولت ترک نخوازه ده سوریه سیستم که دموکراتیک آوا ببم اگر امل دیشی ایرشان برح کوبانه تیبکوشن امی هنگی کاربن دستکتین خواه بپاریزن. 25 سال سروکا بود گراوا امرالیه ده اندام کمیته هفسروکاتیا پیده آلدار خلیل تکیلدار ایرشین دولت ترک لسر هرمی باکو روشلات سوریه جان فیر آخفیم. آلدار خلیل آنی زمان کو دولت ترک به تایبتی جی رژیم آکپی و مهپی هبونا خود تنکرنا کردان ده بینم. او وسع حساب دکه هگر پروژه دموکراتیک دور پیک بی و گلی کرد وکه گلی اندن به هفر وسع مافی خو پیک بین و آزاد جان بکه او لگوری خو حسابی وانده دبیجه معنیه تر تنون جبر چید به مدرسیه دانه جبرگو دما کومارا ترک آوابو اساس لسر اساس تنکرنا کرده هاتا واکرن خلیل دیار کرد که ایرو لهرمی شرد قومه دولت ترک دخوازه وی شری و وی کریزی گرانتر بکم. ناخوازم پرگالک دموکراتیک سوری دی چه بن میناک او حرتم پشتگیریا که دکه پشتگیریا گروپ این چتت که پشتگیریا گروپ این تندرو دکه پشتگیریا ین دیج دموکراسیه که آلدار خلیل تکیلداری هلبجارتنی اشارهداریان اv یک آنی زمان. اوه تشتکی تکیلیه وی به مجارن سیاسی و یکیتیا ولاد و تنیه ام مجاره که خدمتی مجاره کی گریدای جانا جواکی گریدای وان هرمین گوکتی دنه. آلدار خلیل دولت ترک دخوازه ایراده گلان بشکاندن دخوازه لهرمی تیمی زخت و تندی هبم. لگوری مدید جی براستی ملت مذهب جی خودی لاراده خود درد که خودی لپروژه خود درد که هر کس دخوازی گو اول بجارتن پیک به جبوگو کاربن وک نمونه دموکراسی هرمی تبی دوری نشاندان. آلدار خلیل ببیر خسکو 25 حزیران سال وگرا ایریش دایشه یا لسر کوبانیم. هینا دشمن هیه، هینا تهدید هیه، هینا روزین خطر الپیشیا منه. لی اگر ام بوی روحی کوبانه ام هفدو بگرن و ام برخدانی خو پیش بخن از دوی باوریه دمه ام کاربن انجام مزنتر جی تخندس خو و ام کاربن وان دس کفتی خوشی پاریزن. افدمه که دولت ترکیه دایر کرد یا کو خاک سوریه دایر کرد دخوازه به گوتن خوشبش
و جاره رژیم انگو حکمت شامی بربالیه خواب بکشه انگو هنگ دانستاندن لگل حکمت شامی بده چیکرن لی سیاست مداری سوریه مصطفى قلاجی دست نشان کرد که دولت ترکا داگر کر و قر کر داگر کردن لحریم سوریه دومینه او خو لوان حریمین کو داگر کم دخوازه و که نورمالیزه که بده آوا کردن او لی او یک جیم نپیکانه او سپیکانجی خویا قلاجی دیار کرد که لهمبری گوهرتنا دموگرافیا ل حریمین داگر کریم تنی ریا چار سریه دیالوگا سوریه آخافتنین لسر نورمالیزه کرنی دنابرا حکومت شامی دولت ترک ده زیده دبن. آگاهی هنه که عراق نابینکاری دنابرا وان ده دکه. سرک وزیر عراقی محمد شیع السودانی یکی حاضرانی ده هفپیوینه که لگل قانال حبر ترکیه ده راگهانده بکو وی و بشار اسد و رجب طایب اردوغان دنابرا وان ده پیوندی هنه جبوکو هر دو آلیان بینه با هف سودانی گوتو بو امی ددمک نیز ده دوی والده هنگاوان ببینن. سکرتری گشتی پارتیا گوهرتن و پیشکتنی سوریه مصطفى قلاجی تیکلدار مجاری آخوی. مصطفى قلاجی گوت نها و دسال شرده تیکلین دنابرا هر دو آلیان ده قد نبون. ده انجام ده گلک دولت دخوازن سودی جهر گوهرتنه که محتمل بگرن جبر وی خوش جوی بیوندی دور ناخن. قلاجی وها دوماند. پروژه که ترکیه هیا کو به حمور بازان هول ده وی بسبینه. از بحث میثاق ملی دکم. تیزان تو پیشگیری ترکیه دکه بریا حوالبندین خوین عالی آستانه هول ده داگر کرنا هرم سوریه بکستاتو. جلوره دموگرافیا وان هرمان دبن ناوین لحف کرنین هرم بیچک ده دوگهره قانون ناو نتوی بمپید که. قلاجی دیار کرد که دولت ترک دخوازه داگر کرنا هرم سوریه به حمور بازان بسبینه و گوت جبوه آلا خواه آخا سوریه دادلقینه پره خواه متریال خواه پرورده لشینین هرم سوریه فرض دکه. سینورین هرم داگرکری به هرم دنین ولات دگره لبله سینورین به ترکیه رو ودکه. ایمان جیان مینا آو کهربه اینترنت به ترکیه و گریده. قلاجی پیام دا آلین سوریه و گوت ترکیه دولت که داگرکره تفیدا جنینه. دما امجی بربلاف بن ترکیه بریا حوالبندین خواه لسر سرمه پلانا چید که. بلی هر انداما کوردیناسیونا کشه که چیدم دو دست نشان کرکو لتدبره که جهانی میناکه که وکت تجرید الامرال یه تونه او گود امرالی راستیا AKP مه پیجی نشان ده فاشیزم و نشان ده ارکامه اکو جبو آزادیا فیزیکا ریبرتی هم بیتر تیکوشینی گشتر بکن او برپرسیارتیا ارکه ده همان دمیدجی دینکه. ifade buldu, bir gerçeklik oldu. Endama koordinasyona kejeke çiğdem doğu, derbari şehidin meha hazirane o tecrid tal dijin reyber apo ji medya haber TV'ye ranerxandin kir. Çiğdem doğu ji destpêka xaftina xwe de wiha got. Di nava dîrûkameya têkoşînê de meha hazirane bi taybetî weke meha şehîdên fedayiyên jin pênase wergirt. Bi taybetî jî çalekeya fedayiya ku şehîd Zîlan di meha hazîrana 1996 de li Dêrsimê pêkanî bo rastiyeke welê ku di nava rastiya pekekê de xeta fedayîtî lotkê. Çiğdem Doğu di bernameya ku bi taybetî pergala tecrîtê ya li îmraliyê nirxand û ev tiştanî ziman. Tecrît li ber çavê her kesî ye. Her kes dibîne û dibêje tecrît heye. Li ti devera dunyayê mînakekê weke tecrîta li îmraliyê tune ye. Lê bi ser de jî komploger dewleta Tirk tecrîtê înkar dikin. İmralî di heman demê de rastiya AKP û MHP jî nîşan dide, faşîzma wan nîşan dide. Her üç arkadaşın da Haziran ayında şehit düşmesi ve her üç arkadaşın da mücadele içerisinde Endama koordinasyona kejeke Çiğdem Doğu pêngava azadiya cîhanî jî nirxand û got. Pêwîst e em bi rihê serkeftinê Zîlan pêngavê mezin bikin. Em ji serkeftinê re xwe kilît bikin ji bo wê bixebitin û tê bikûşin. Lazim e her kes azadiya rêberapû weke azadiya xwe bibîne û bi vî rihû tê bikûşe. Dema ew bêkirin wê bi xwe re teqe serkeftinê jî bîne. Tüm şehitlerimizin, tüm fedai şehitlerimizin anısı önünde saygıyla eğildiğimi belirtmek istiyorum. Endama koordinasyona kejeke Çiğdem Doğu bang li jinan kir ku çalekî û têkoşîna xwe xurt bikin û ha bidawî kir.
دوی وان چالکیان به پرسپکتیفا جنه هین زیدتر پیش بخن و بلاو بکن. جبر کو خطا ریبرتی براستی جی جبو جنان هوردوره که مزن آزادی آفراند و نرخین مزن این آزادی پیشخست. بیگمان ارکامه کو جبو آزادی فیزیکی ریبراپو هین بهتر تکوشینه بکن. او برپرسیاریه ارکه ده همان دمیده دینکه جی. بله هر جواکناسی زانینگا اتونوم یا بارسلونای پروفسور لویس لیمو سدما و آرمانجا تجرید لسر لیبر آپوم و ها آنیزمان تجرید زخت سیاسی و به تاوی نای قبول کردن دولت ترکیه هولد ده تجرید امرالی نورمالیزه بکن او جلان جبو چارسریا بر زیر کاکورد کسی که گرینگ دوی آزاد ببه. جواکناس زانینگاه اتونوم آ بارسلونای پروفسور لویس لامکو درباره به حقوقی امرالیه یا در حق ریبر آپو دا آخوی. پروفسور لویس لامکو آنی زمان که تجدید امرالیه قطنای قبول کرن و ها گوت شرطو مرجن تجدید لسر عبدالله اوجلان دالیه حقوقی دا نای شروع کرن. اف تجدید به توای زختک سیاسیه و مسئله که کنای قبول کرن. لوما شرطو مرجن که اوجلان دناف دایه دروژه و مدهجه. پروفسور لامکو ده همان چارچوبه ده بالکشاند لسر زختکاری و سیاستگران دراز لترکیه و ها گوت لترکیه دموکراسی تنب نافه لدراستی ده رژیم که زختکار هیا کریزا مافن مروان آل دیجی عبدالله اوجلان جه انجام وی که لترکیه دموکراسی تتونه کرن جبو چاره سرکرنا پرسگرکن سیاسی سیستما دراز تبکارانین اف جبو مد چافکانیه که مزن آفکاریه. جواکناس زانینگاه اتونوم آ بارسلونای پروفسور لویس لامکو ده داوی آخافتنا خوده اشارت به گرینگی ریبر آپو کر و ها گوت عبدالله اوجلان جبو چرا سریا پرسگریکا کرد کسکی گرینگه از فکرم که او پر باش نونریه جه داخوازن کردان را دکه لوما دوی عبدالله اوجلان آزاد ببه او جبر ایدولوژی و داخوازن خواه هاتیه محکوم کرن اف جه نشانه ده که او گرتیه کی سیاسیه لوما دوی اوجلان آزاد ببه. بله دولت ترکیه کرکر لولات جیران خوام داگرکری آخوا بریا ارتش آخوا و بریا میت و استخبارات آخوا پیکتنه لناوا خوا جوان پولیتیکان خوا ویجاری برنگی که جداتر دمشاندن اوجی دناوا سالن داوی ده بتایبدی پشتی 2016 و پیدا پولیتیکای که قیومی دا آوا کرن و ویجاری راست دست آویت سر ویناگل خسب کر لهمبری وی اکیم لباکوری کردستانی برخودانی که دمشاندن بتایبدی پشتی قیوم لجه شارداری هف شاردارین که هات تاین کرن دوی چارچوبه در روشانه چالکی تینه لدار خستن در روشا چاریمین جشنا قربان دژیم سرک وکیل کما دم پارتی و جاری گلستان کلیچ کوچید سردانا شارداریا گوری کر و به شارداران را به خبرکارین شارداری رم جویا ده جوینه ده گلستان کلیچ کوچید آنی زمان که حتی گرتنا شارداریان خو او برخوادانی خو دوام بکن و هر وها آگاهی وی کشیدن دناوا روژن پیش ده اویل دژی پولیتیکایان قیومان لباشر استانبولیه ترکیه میتینگه که مزن و گرسایی پیک بینن. سرکوکیلا کوما پارتیا وکوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی گلستان کلیچ کوچهگیت و شانزه پیره بوسیله جشن قربانی سردان شارداریا گوری کرن. هف شاردارین گوری شورش دیری و شادیا کرمزگل و انجمنان şandığı پیشوازی کرد. AKP'nin zulmünü durduracağımızı da bize açık ve net bir şekilde gösterdi. Di serdanê de Gulistan Kiliç koşeyîgî daxivî û diyar kir ku di ser dema ku desthilatdarî tengav dibe êrişî Kurdan dike. Gulistan Kiliç koşeyîgî got desthilatdarî bi van êrîşan dixwaze hemû destkeftiyên gelê Kurdê tune bike. Tu rewabûna tayînkirina qeyyûma nîne. Eger em hemû rêxistinên sivîl û partiyên siyasî bibin yek û gel piştevaniya me bike em ê rê li ber vê zilmê bigirin. Anneleri ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hatta ku şarazariya Colemirgê li gelê Colemirgê bê vegerandin wê tê koşîna me bêhna berdewam bike. Bi domdarî Gulistan koşeyîgî da zanîn ku ew ê li dijî
دستسرکرنا ایرادیا گل استانبولی میتینگی مزن ندار بخنه او اویدی میتینگ ده بحثا ظلما دستلاداریا فاشیستیا کپی مهبی بکنه. سرکوکیلا کومادزم پارتی گلستان کلیچکوشیگی دست نشان کرکو او به وان میتینگان بد نشاندان کوچ به بلا به ویل بر خوبدن او هابداوی گره. تیگوشین و برخوادانا گلی گوری و جول مرگی هر دم جبو گلی کرد بو یمینا کوری بره. چه دبه بلا ببه امی تقز بسر بکوین و دیروک وی برخوادانا ما بنبیسینه. کسین ظلم لخلکی مدکن هلبت وی روژه که هرن سر گویان. گریلا یجاستاری بریتان آمد تکلداری شریل هرما پاراسن ین مدیای آخوی و گوت ایها و سیهاین دولت ترکیه جالیه گریلان و یک بیایت نخستن لی کردستان جی هر تموی خطا برخودانه سر بکوه. بالافرین به مروفین ارتشا ترکا داگر کرد لآسیمانین کردستانی جالیین هیزین هپگی و یجاستاری و یک بیایت نخستن. گریلای یجاستاری بریتان آمد تکیلدار شریل هرما پاراستن ین مدیای آخفیم. بریتان آمد دیار کرد دولت تا ترکا داگر کرد شری هری گران لی امرالیته ده شخص ریبرا پوده ده آستا هری بلنده دمشینم. هم دواری آبوری ده هم دواری ولات خود هم دواری عسکر خود همه بنکتن خود دخوازی نهاجی لحرم پاراستن مدیا کامفلاژ بی بکه براستیجی اریشکاریه که قرکیرین تیمشاندن دوی اریشکاری دا ترموباریک به دوی اریشکاری دا گازن کیمیاوی به همان شکلی چکین که جهانی ده حتیه قداخا کرن قش و حتیه قداخا کرن تیشوفلاندن. بریتان دا زانی که هیزین هپگی و یجاستاری به برخودانی برسیب ددن ایرشان. امجی ریبر خو صافیر گونه ریبرتی مال ایمرالی برخود ده امجی همان شوازی لحرم پاراستنا مدیا لحرم دیترجی برخود دن. گریلای یجاستاری بریتان آمدانی زمان کو دولت تا ترکا داگر کر بکارانینا چکین کمیوی دخوازه گریلا تنبکم. شهر ناسی سال نزی 3 سال لحرم پاراستنا مدیا تی مشاندن. اما قایباما دا asla ki mezun da çey ne bu. Gerilla çi qaz dijmen teknik xo peştexi gerilla beraber ve alternatif peştexine çi qaz dijmen erişkari xo dijvartırdı ki dagirkari xo lisar axa Kürdistan'da dijvartırdı ki hezin HPG yajastar gerillayn apoyu disa به her avayı teknik vala derdaxine ev hatiye ispat kirin. بریتان آمد بالافرین کشوی ای هاوسی ها ین کو دولت تا ترکا فاشیست تمی پروپاگاندای واند که جالی گریلا و تینخستن. هر تم یه خطا کو قزاش بکه خطا برخوادانی به خطا کو هر تم لسروی آخری جیان بکه دیسا خطا برخوادانی به. بینرین هیجان هانو شما درسی دجی تکیلداری لحریمین کو دولت ترکیه دایر کرنا او چتین ویل سرورن هویته که بچه آوایه لی دیمنه کوان بینن سر اکران نه دیمنه که جریزیش برویه که جیم اگر کوم نهادوان کلیانده زاروک لیکلکن و هبه هنوان زاروکان هنه که دور بکن لوا نوچا کومیا دریزی ده تماشانه که و هینا باشتر بجبر کو استا هویتیا دوی نوچه ده لحریمین کو دایر کریا دولت ترکیه لی سرور کنترل دیکه روشا جیانی بچه آوایه با آوایه که هین زلالتر خویا دکم لباشرین کو جالیم دولت ترک و چتین و هاتنه دایر کردن جوخار روشانه بن پیکرنین هویتین کو چتل دیکن ام بو بینرین هجارا پار و دیکن لی لسر مدیاین مالپرین دیجیتال دیمنه که به ایشا زاروکه که کچ کو لادل به با آوا که هوانه به دستی هفجین دایکا خو ته اشکنجه کرن بلا بویا اف دیمنه کو هر سکه مزن دناوا جواکی ده درخستیه روشا جنان آل ادل به او هرمین دن ین کو جالیم دولت ترکیه و هاتنه دایر کرن راد خبر چاوان. گلک جاران دیمنین بویرین کشتن رواندن و تالان کرنه ین لحریمین کو جالی دولت ترک و چتین و هاتنه داگر کرنده ده قومن لسر مال پرین جواکی بلاو دبن. اف دیمانی به ایش این که هود لبینن جی لباجارو که الفوا یه گندواری اتلبه. لأدلبه روشا جنان بویا وایه. لباجارین کو جالی دولت ترک و چتین و هاتنه داگر کرن هر دچه بن پیکرنین مافان زیده تر دبن.
یەک شوان باژاران jî bajarê Idlibê ye. Li Idlibê gelek sûcên hûvane têne kirin. Li gorî agahiyan ev zaroka keç a sêwî bi destê hevjînê dayîka xwe ve bi awayekê hûvane tê işkence kirin. Ev dîmen hêrsekê mezin di nava civakê de derxist. Çavkaniyên herêmê ragihandin ku ji bo parastina zarokê ew ji bo yek ji xizmên wê li Afrîna dagirkirî hatiye veguhestin. Ji xwe sûcdar jî hate naskirin, navê wî Ehmed İbrahim Nasir e û ew xelkê gundê El Etîba yê li gundewarê Şamê ye. Ji bo girtina wî niha lêgerîn tên kirin. Endamê rêxistina mafê mirovan Afrîn Sûriye İbrahim Şêxo jî derbarê vê yekê de wiha xive û got. Pêwîst e aliyên pêwendîdar û rêxistinên mafên mirovan destwerdanê bikin da ku zarokan ji tundiyê biparêzin û sûcdaran jî ceza bikin. Berîvînerên hêja rewşa li herêmên ku dewleta Tirkiye dagirkirîn li Sûriyê dagirkirina ew çeteyên li cihên cudayên Sûrî anîne û lê bicihkirine hema divê dîmenê ku me niha bi were parvekirî de bi aweke zeraltir xuya dike em bi rewşa li Sûriyê herdewam bikin artêşa İsraîlê du cihên leşkerî yên li başûrê Sûriyê careke din bombarduman kirin di encamê de ev serekî hikûmeta Şamî hate kuştin İsraîlê eşkere kir ku ew ê li dijî tigefeke ji aliyê Sûriyê ve li hemberî wan tê xwarin bêdeng û bêbersiv nemînin. Artêşa İsraîlê dev ji armanca xwe ya tunekirina gefên ji Sûriyê li dijî wê tê kirin bernade. İsraîlê îro bi balafirên bê mirov yên bombabarkirî êrişî xaka başûrê Sûriyê kir. Du cihên leşkerî li gundê Seyda El Colan yê di navbera gundewarê Der'a û Qunaytara de hatin bombabaran kirin. Li van cihên navborî çekdarên Hizbullahê Îranê jî hene. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriye ragihan godê êrişê de efserekê hikûmeta Şamê hatiye kuştin. Herwiha li cihên hatiye armanjkirin gelek ziranên madî çêbûn. Li gorî çavdêriyê artêşa İsraîlê nêzî 6 caran êrişî xaka Sûriyê kiriye. Di encama van êrişan de 107 û 2 leşker hatine kuştin û 69 jî birîndar bûn. Herwiha di van êrişan de 95 cihên leşkerî, erebe û mezraa hatine rûxandin. Piştî vê êrişê balafirên İsraîlê li cihên ku hatibûn bombabaran kirin, belavok belav kirin. Di belavokan de İsraîlê yekser leşkerên hikûmeta Şamê tehdîd kir û got. Roj bi roj têkiliya we bi çekdarên Hizbullah yê Îranê zêde dibe. Heta ku hûn dev ji vê hişmendiya xwe bernedin, hûn ê bibin qurbanê vê siyasetê. Herwiha İsraîlê careke din jî dubare kir, goçî gefa li dijî wan ji aliyê Sûriyê ve bêkirin û ê bêbersiv nemîne. Her ji Sûriyê vê canê xweber din aliyê Xezayê di ev 257 rojin jî şerekî Kurd di navbera İsraîl û Hamasê de li şerîda Xezayê dewam dike û heta jevşer nesekiniye ji ber êrişên dumdar ji mara miriyan jî gihiştiye 27,396 kesan her wiha tevî cejna qurbanê jê li vê carê şerîaya roj ava bêtirî not Filistînî ji aliyê hêzên İsraîlê ve hatin minçavkirin. Li şerîda Xezayê bîlanço giran dibe. Di nava 24 saatên dawî de 24 kes mirin. Wezareta Tendirustiya Filîstînê bîlançoya dawî ragihand. Li gor wezaretê hejmara miriyan gihişt 37,396 kesan. Her wiha birîndaran jî gihişt 85,523 kesan. Roja dawiya cejna qurbanê li seranserê şerîda Xezayê ji hêla İsraîlê ve êriş pêkhatin. Di nav de jin û zarok gelek Filîstînî hatin kuştin û birîndarkirin. Li kampa penaberan a li herêma Elmevas ya bajarê Refahê 5 xebatkarên tenduristiyê hatin kuştin. Li taxa Siûdiyê di êrişa hewaya artêşa İsraîlê de bi dehan xanî hilweşiyan. Her wiha bi balafirên şer û topan êriş li taxa Til Es Sultan jî hatin kirin.
لعالیه دن ارتشا اسرائیل د جشن قربانی د لشریا روجاوا نوت فلسطینی بنچاو کرن. کومالیا گرتین فلسطینی درباره وی اکی ده داخویانی یک دا. د داخویانی ده هات دیار کرن که ارتشا اسرائیل بنچاو کرن این خواه ین لشریا روجاوا ده دومینن. هات را گهاندن که د سردگرتنین که ایرو ده لحرم جدای شریا روجاوا 35 فلسطینی هات بنچاو کرن. تبلی بلانچوین داوی هات را گهاندن که لشریا روجاوا جه هفته جدمه هیوه 9208 کس هاتن بنچاو کرن. بلیل چلکا خزایه و جریان گوان بیجین یک لمجارین دنیان که هری زیده دنابا روشین داوی ده بالت کشاندنا لسر اوجه روشا لبنانیه و ارتشا اسرائیلی همه وسا خویایا که و جاری چاوی خواه بردای لبنانی تیگوتون کم و جاری سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به ارتشا خواه پلانسازی دیگه که به ایریش لبنانی بکه او اف ایریش حاتیه اری کرن رایدارین امریکان گوان بیجین وزارت پاراستنی امریکا پنتاگون جدی بیجه ایریشه که لدیش لبنانی او به جاری باندوری لحمو ولاتین هریمی بیکه. ارتش اسرائیل د دما جبینه که جنرالان آل سر نرخاندنا روشه ده راگهاند گو پلان اپراسیونی ینج بو ایریشا لسر جیران خوی باکور اره کریه. התובע הכללי מזכיר באותה נשימה את ראש הממשלה ואת שר הביטחון של ישראל לצד המפלצות הנאציות. بریا راگهاندنا ویه که شوی دیپلوماسیا اسرائیل کاتز گف خوارو دیار کرگو ده شرکی توپیه کنده گوه باندوره که جدی لبنانی بکه و کوما اسلامی شیعی تنبه. آنالیز دیار دکن گو کوما لبنانی لگوری سال 2006 گو شر داوی مزن ایل دیجی اسرائیل دابو دست بکرن نها هیم بهتر خورته. دشهر سال 2006 جالی لبنانی هری کم 1000 کس مرن. لالی اسرائیل جی 106 کس مربون زیده میلیونک مروف به جهوار مابون. اسرائیل بمبارانک گران للبنانی کربو و ببو صدام هلوشاندنه که. Speaker Berry and I had a very good discussion. We discussed the current security and political situation in Lebanon as well. سفیر سروک امریکا آموس هوشتاین دما وگفا اسرائیل یا لسر لبنان ده لبیروت آخوی وانی زمان گو روش جدیه. آموس راگهاند گو دوی بلز راگشیا نابرا اسرائیل و حزب الله کم ببه. Separately, as an update for our humanitarian assistance support operations to establish the maritime corridor off the coast of Gaza, I can confirm that U.S. military vessels. لالیه دن بردف که پاندا گونه پات ریدر غمگینی خوش زدبونا راگشیا دنابرا اسرائیل و حزب الله آل لبنان دنیشاندا. رایدر هشیاری دا گو احتمالا گو روشان آبوری و گوهر پفچونه که برفره آهریمی. بردف که وزارت پاراسنی امریکای بانتاگون پایت رایدر جروجنامه‌وانان را گوت. دما گو مجار ده بر روشا سینور اسرائیل و لبنانه مبستا ما او گو به هفکارین خوین لحرم را دناف ده اسرائیل جبو پیش خصنان چاره سریه که دیپلوماتیک بخابتن. داخوانی پایت رایدر پشتی ویه که هاد گو ارتشا اسرائیل راگهاند گو پلانا ایریشا لبنان پشراند گو راگشیا بحزب الله را بردوام دکه. مسکو و پیونگیانگ جی د استراتژیین خود گاوی نو آویتن سروک روسیه ولادیمیر پوتین پشتی 24 سالان سردانا کره باکور کر پوتین جه ریوبریا کره باکور سوزا پشتوانیا تام کرد. د سردان یکم از سروک روسیه ولادیمیر پوتین آ پشتی 24 سالان با کره باکور ده پشتوانی خورد کرد. هر دو ولاتان پیمان آنا هفکاری استراتژیک برفره امضا کرن. هرگولین پیمانه که سروکین مزوان و میوانان دگوتن و بنگه یک جبو پیشروجا تیکلیان چی بکن هات اشکره کرن. لپیونگیانگی پوتین عالی لیدر کره کیم یونگ اون و به گرمی هات پیشوازی کرن. به بشتاری خوان لشکری و دبستان سرطایی مراسمک بجوش هات لدارخستن. سروک روسیه بحثا سردان خویا دابین آسال 2000 کر و گوت
Pyongyang divê navberê de pêşketiye û bûye paytextek bedew. Di serdana beriya Putin de mazvanê wî bavê Kim Jong-il bû. Putin diyar kir têkiliyên her du welatan di sala 2023 de gelekî pêşketibû bi metna Pyongyangê îmzekirine wê bibe bingeha têkiliyan. Ji aliyê din ve Kim Jong-un diyar kir ku têkiliyên bi Moskowê re yên serdema Sovyetê zêdetir nêzik in got, ew di operasyona leşkeriya taybet de piştgiriya dewlet, gel û artêşa Rusyayê dikin. Moskow hevdana dagirkirina Ukraynayê ya ku di sibata 2022 de dabû dest pêkirin wek operasyoneke leşkeriya taybet bi nav dike. Tevî ku hûrguliyên nivîsa ku Putin û Kim îmzekirine nehate eşkerekirin, dewletên Yekbûyîn Amerîka Koreya Bakur bi şandina çekan ji Rusyayê re sucdar dike. Moskow û Pyongyang dibin cezayên giran dene ku rê li ber bazirganiya çekan û teknolojiyên dinên krîtîk digire. Bînerên hêja îro roja çaremîniya ji cejna Qurbanê ye her divê çarçoveyê de jî bi taybetî laliyekê bal Mekkeyê li ser heciyane namzetên hecî ne. Namzetên hecî dibe ku ew qas texmîn kiribin lê germahiyekê divê astê de dibe ku xeyal nekiribin ji ber ku Mekke hema bêje. Dikele playa germahiyê gihiştiye pêncû di pileyê û divê çarçoveyê de jî hate ragihandin ku 577 namzetên hecî ji ber pilaya germahiyê jiyana xwe jî dest dane û bêtirî 2000 kes jî niha dibin çavdêriya bijîşkan de ne. Pilêya germahiyê pêncî di do nîşan dide. Arabistana Saûdî di nava yek ji demê xwe yê herî germ de ye. Nêzî 2 milyon namzetên hecê ji bo rêwresmên hecê li Mekkayê ne. Germahiya hewayê heciyan pir diwestîne. طبعا مغطين بالابيض في الطريق وان الحراره كتره. الزحام كتير والناس كتير ودرجه الحراره مرتفعه جدا. كان اليوم صعب وازداد الحراره لدرجه الناس ماتت كتير. هتا niha jmara namzetên hecê yên jiyana xwe ji dest dane derketiye 577. Bêtirî 2000 kes jî dibin çavdêriya bijîşkan de ye. Dîplomatên Ereb roja sêşemê ji Ajansa Nûçeyan a Fransî, France Press re têkildarî nasnameya kesên jiyana xwe ji dest dayîn agahî parvekirin. Li gorî vê herî kêm 323 Misrî û 6 Urdunî ne. Tê gotin piraniya van miriyan jî ji ber germahiyê ye. Televizyona Dewletê ya Erebistana Saûdî ragihand got germahî roja duşemê dibin siya mizgefta mezin a Mekkayê de derketiye 5.8 pileyî. Hejmara welatiyên Tirkiye yên di hecê jiyana xwe ji dest dayîn de jî derket 23. Di çarçoveya merasîma hecê de heciyên Goliçaya Erafatê yê pîroz, Gola Erebistana Saûdî weke girê merhebatê tê zanîn kom dibin, bi rêbazên wek stûnên rejandina avê hênik dibin. Li gor navenda meteorolojiyê ya Erebistana Saûdî ji bo têkoşîna li hemberî germahiya zêde li Çiyaya Erafatê, qereqolên sarkirinê yên li Mîna û mizgefta mezin li ser û dora riyên godiçin çiyê alîkariya heciyan kir got hênik bibin. Bang li heciyan hat kirin, got sîwanan bikarbînin û gelek avê vexwin. Rêveberên jin yên di meclis û nexweşxaneyan dixebitin de balçandin li ser bandora qutkirina cemê xebor ji aliyê dewleta Tirkiye ve o gotin qutkirina avê bi xwe re karasetên jîngeh, aborî, mirovî û tenduristiyê têne her wiha basên navnetwê yên peywendîdar kirin ku berka xwe rabin. Xabor li Cizîra Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê çemeke stratejîk e.
جبر جدراوی جباکور کردستان و ترکیه به دست بکرنا آلوزیا سوریه و شورش 19 تیر مهر دولت ترک جمع قد کرد. بهاتن هاوینه را نها چم به تمامی مچقیه. فهیمه عبدالرحمن یک ججن باجی را گو جبر مچقین آوی زحمتیان دکشینه. خابوری متجا بو دار بو بر بود و مرو دچود جبر سکنی مرد خواست مرو نیریده. آوا حنفیاتی نبو آوا میوه خوارنه آوا چای کسبی خابوری مبو خابوری کی پاکش تجا دهات آوا کلوشین دکر. ای بخوادی ایجایی رو آوا نمایی آفتی نی آوا من بخشاکش خورد چینی نتشتکی تشتک نی ام آوا تعلم. فهیمه دبیجه اردوغان حتی شریوی آوی بمردکه. وها قواستي أف ملت وأف جم وأف خابور قش ولو تشكر الحياة سيتي دمرين ما قاي أردوغان شخودي بترسيايا أفكار قش نبنتكر أم جيرد بيجين أم بس ما تشري آوي مردكي. جگره هفسروکن مجلس باجار تلتمری مطلن الإبد قد کرنا آوی و کسوجه که شرپینا سکرو گود. جتلتمری حتی حسکی ام بکریز آوی را روبرونه. قد کرنا چمی خابوری کراسته که مروی چه دیگه باندور لجینگه و لاوران لتندرستی مروان و آفهوی جدیگه. ام جری خستنا تندرستی و مروی دا خاص دکن کو نبن هفکارین وی سوجی و هلوس نشان بدن. جن خوشخانه زو زنگ آهی واسور آکرد نالینیونوز جی باندور قد کرنا آوی لسر تندرستی و گود. قد کرنا آوی گلکی باندوری لسر مروان دیگه نام بیجن چمی خابوری نهاد ویدا کا چمی خابوری آو پر لیکیم بویه ام بیجن کارم بیجن بویه و گولان شخوا ویدا کا آو چخواسی دگولی دومینه نخوشیش برچه ده بنگلک نخوشی چه لگوند شبکیه باجری چلاخای کانتونا جزیره جودکرک بناوی احمد حسن هيا کو 6 دونم عردی خواه هيا و لوان دونم عردین خواه و جاری فیکی دارین فیکیان چاندنه نهاجی بریا وان دارین کو فیکیان جه دیگره دبارا جیانا خواه دیگه. لهریما کو اردا احمد حسن لیه خودی آخه که دولمن و آف بن ارد زانینه. هر وحال لوی دوری گلک جورین دارین فیکیان و زبزیان تین چاندن. حسن 200 دارین سیف، پرتقال، لیمون، شفتالی، مانگا، فستق حلبی، گویز، بهیف، تری، زیتون، هجیر، کرس، مجمج و هنار چاندنه. لکلکا ویجی زبزه و فریس جی چاندنه. احمد حسن روزانه زبزین خواه لسوکن هرمی دفروشه. حسن گوت او دخوازه هر کس پشتا خواه بده برهمین لحرمی او ریبازا خواه تیرکنین لحرمی حبه. بویره هرمین ده آلیین جورین چاندنیه ده دولمن دبه او بوهای بون دادکوین. هر وا حسن ده دویه ده گوت گل جورین چاندنیه لحرمی تینه چاندن جبرکو آخوی دولمن ده او آفهوایوی باشه لتنی گرینگی داین پیوستم. عردكي هبو متخصص تجربات من لبنان هبو ما ديت قالكي انه داري في كيف دواء ورده لازم منطقه بكي درجات من الرقي وش حضارتي ارتفاع ذاتي كذا فحمو اصناف دارال جنب كذا طبعا ومخصوصا دي تجربه المنطقه الجنب خب بجابين ان شاء الله نجحي مرة وأي مرة جي نجحي حمو أصناف دارا وحمو أصناف فيكي وقت بيجي مثلا شفريزة بيكبا تشتي نادر هر تشتكسي مثلا حمو تشتي فتجربة قلتي ناجحوا أنت وافقين الحمد لله متصدر يفيكي تاني من البيدي كاندية متصدر حمو أصناف فيكينا طبعا تب مطعما تب فيكي وخوشها بدون مواد هرمونينا تب باب اولا عم قالك سوكا مشلو كلا رجيم غطان مداوى ناجي جوافيكيا وخذت تجربات ناجحه وقويتي من انه منطقه تبدرا تشكسي عردكي هبي كاربش خورا تشتكي مفيد جملات تشيكي وشخورا تشيكي تقصيرنكي الصد نوع داري فيكي مشاندنا ليمونه بلشيماش سيلا بلشيماش اكيدنيا بلشيماش خرما بلشيماش نارا بلشيماش بله بینرین هجام لوردگی جین داویا بولتنا خواه ساعت هفتان او دبیجین حتی الصبح جارك دنورین پیش او بمینن دنا خیر و خوشی ده ارشاد بحثان